webare mnonga abishimwe mukama witu asimwe nimbanza no kusima ruhanga ahawa buzimazima ensya nungi eya tuhiriza kandi ahashaya muheru itwa bamwe twahwire mamasiko konka ruhanga no wamani okushanga ngo yatekaho ensya nungi nkeji ntakwenda kushisha hwire buri omwe mu kitinisa cye ntubakira omukeji yo mwami Ocheng Fred hamwe na n'omukyara we Ninsima Anet. Okugamba kwanje nakubire nyene bigambo byingi munonga haza mwene kintu eki kyanshasha munonga kandi cyankora kubi abo kubo mbintu ebitata yabira ngambara akanjara ati mbwene nyowe ni elizoba kukabire kuryo kusima aha side yanje ndukusima buri omwe obasize kutwataraho izoba nkeri nizoba rigumere munonga ya dene ryaryo ryo kushemererwa konka ryarugumere munonga umwame mushana nko kuyabagambara kuyahereze ku twaheza kushitama twereze kukora ubujenyewe yashitama tukatushiriyo ntusiburana yanje atata diyozi n'ugamba ki nkashinenje atati nyona kirgamu atati wasigara ngai tumusigaze bondekere atazinga hate byabondekere bokozirike bobireke umushanda yajara atemu atibira atiku tubitu wabota ntuwazahare so kanagire kugeranti mushana ekintu yacu botora twatandika program yo kugita so kutwagire program yo kugitwa mushana akanyeta yanjara atazanureba nte atubu watandika program yo kugitwa atokora tuwachatora nte ati mbwe ntakwijja nk'emiyaga ati wiyiziriki ate miyaga eri kuza kurumba tukuza kucikiriza and indeed mushana ngo kuwangambire emiyaga yombwene yebiri rikumpirika kandi mbwene nkomera hachina konka ruhanga simwe akashanga ngumazi mushana yahereze kucintekamu ntajetegurire so nabagera ngo umwe izoba keruguma naryo rukushobera ncyaro nsasere ntazaharingwa munonga konka nimangu ye namatwenge twenjaga kuko ine bigambo nkabiri byo rukwenda kugamba so nanyenda ngo bigambe then mpendere kurungi briefly tusibura abantu bitu mukama simwa bishemwe webare munongo mshija wanje okubasa kubanza wampaka zindaro otakahendira nyo tinguza kukozesa ekigambo ekyo basibire nibakozesa abantu bingi aho kuba mazara ni muhe kitinisa cy'amani kandi nizina so niza kuguma ni nyebaza buri omwe okuyija omukitinisa cye nimbanza kwebaza abazire banje by the way ate nahenda amateka kandi namuza kureta n'umutango abo ko batini kishani kinafunere n'abazire banje so wire ebishani byo nibiwatera nabisazamo mubanze muyimuka muyijaha ntakahire speech yanje webare munonga mwiro kumwesta so nyine abantu binja bondo kwenda kwebaza buri mu kitinisa cye tinguza kugamba omwe kwomwe
konka mweno mbetinisa byanyu abahire akacumuke kibiriti abahire omonyo buri kimwe cyona nimbasima mwene abacyara bakashekuru mwena nimbasima na babe musasiri so nyenda kubanza kwebaza omwami kamugisha omuzire wanje wa kabiri ogwe ntata wanje kandi netatuzara we bari munonga kutureberera tukaba abana okatwakira no mu buri kimwe cyona ecyo tukora omunaku omashemererwa mazamani nkusima nyongera kusima omwami director bona kanisha bo mucyara wawe na niwe mwiji mwamukirya nabasha nabeshengereza mumpendekere reverend ogo mushija manyana mwamwaje manyere ngo nanye n'umukama wanje ino warandebero mizano nyowe tindu muzani konka nyowe yino nkika nkazana kandi nyowe tindu munyakita konka ninzana araho bwakushika kwa kushiko mukati agera ati ninyendo zanara kandi bazana konka tinka bagabuzana babanyakita so ni kusimu we bare gumana onyaha yote nanye karebeka so ni nyongera kusimba mushijo tinku manyambwenu cyana ndandika akapapara tukawai we bare munonga okuteka mu kiteka teko ekitwabire tutakayeteka tekire nkitwe nk'abantu abo gwatakoye basi we bare munonga mwen tinka amanya abanyakitara mwena orukunyanga mazima nawe na iri mwakantu akanda kakwetorora konka nimba kunda munonga mwebare kumbera abana mwebare kumbera batata mwebare kumbera banyanyazi so mwebare munonga ninsima abantu abarugaro kumujiki mbwenu speech yo nene yetago kuhandikwa konka mbwenu mwebare munongo mbitinsa ba anko ba anti banyanyazi mwebare munonga ninyenda kuba nangwa neka nyongero kweta hanuya banyanyazi banje bije mbanze mbanjureho gachi numuza kunsasire bishane bibyagiye no kubana biterwa cyaki konka bagiramo okucererwa ahabwe enjure yabera yabaho aba banyanyazi banje nimbasima bebaro kumberaho nangwa katuzirwa abana kasizirwa abani 10 so arho butukubatoro nkahoreba nkamaziga garagara omukushemererwa nyo nambwe nukunkubangira harufurwa abantu bingi kuzika tinkuba ninde zivugo muntu wafo waho bunazi burukunkurebe shandukwe ntekateka abuna benizarwa nabo so twatuzirwa abani 10 konka hata nkugambara batano bakagenda myaka 3 nyenda kusima by the way nyenda kusima bazira banje kureba ngo baryo mu kishade cye bakurebeka batine birwirebe bya shukari bya pressure kuruba bire binebe birwirebyo ahabo kwe kwasa mukama mazima kuruba takiro abana tukafirwa abana batano omyaka 3 umbere takwetegerezebwa konka ruhangitwa kitorekireko kamasi ruhanga bahereze cyumuro kirungi ababona bagenze
mwiroko mwesitamire. Oh, nyenda kongera kwebaza Mazara na Tata Zara. By the way, Tata Zara ni nkusimu. Na hata nubwo utakushoboza kigambo. Konka mazima ni nkoreye bamisha no kushemererwa kwa. Webare munonga. Webare no kutwakira. Omumbera zona turukikaho twareba twija. Embere yo kutwakiramu. Mazima nkusima. Mazara obunyoti tingarebaga Mazara ngo kandi nkantura ningambera mami wanje ningamba ati nangwa kumfuna nga Mazara ori nkiyoki nkantura ninche mugambera ati konka shiwe iwo ko kunda baka mwana bawe kusinga bahara ba so ni kwebaza munonga kide kinkubasa kuhereza by the way ngerezeho nagira nti ijo ndiro mutawuno kurode kinkubasa kuhereza cyambora nazo muri za situ zone nareba mbwenu nabwe tine kiko basakushashu konka ninza gumana nkwereze kitibisa cyawe nka Mazara wanje kana Tata Zara nyona nangwana no mukasheshe nagakigambireho no mwami nagira nti iwo poro utakubasa kumpa wo speech hadi ndi ahanyemerira harabajuru wawe pundu banarugero misho gawe utari impera ho speech nsima nkiri kureba ncyurire kigambe cy'wangambera kananye neza guma kwebaze buri kimwe cyona ucyuriye ka speech kanje nkaza kuba ukaringwa mu nsasire ni nyenda kwebaza baramu banje aba umukureba nangwa ndakagira baramukasi baramu banje abo bone n'abami banje by the way tingoma yo kungubasa kubera tino ina mparana nawe we kwaragine naza kwija ngambira nti atagine baramukazi banje mwebare muno mwebare kunyakira nimba kunda muno era koroba wakurire ikintu cyono uko nyuma maze motari cicarizo tabandize wangira ki mwambutse bakibanye bishumurahe kanyera kuva kwasa amajita mukagarukaho murahe baza kuteka nimba abantu babona n'abeshengereza mbanye barze itinisa ryabo ahandi nyenda kwebaza ba maids banje bona baboro kureba abona abana banje bona bamukureba aba enyanja abantu batambura enyanja ezo zone n'abana banje numuza kwebuza konka bona n'abana banje nyabaza bagurumu zabo barumba nyanyazi arumo bana banje bona nimbebaza nyongera no kwebaza abantu baruka wakiso wabura mutworiri mwebare nnyo bwe muba mukyali wano bannange mbebaza nnyo mu bitibwa bwamwe mwebare kujja nsanyuse nnyo ate nange ekinabeereyo kyonna mumpitanga ebindi kundabyijwe nagumana nijwe yaniza kukamwaka MC yakazindaro niza kukamwaka nkigana ahandi kampendere no kwebaza omwami wanje kwato webare muno webare konti yakitiniseki mwahere chumba kahaga kandi nikimango nonkunda kandi nanye ninkunda kandi rukunde gumeho. Okay, webare munonga omukyara Adiozi akobe ekyo kyakishazibwamu mbwenu aha bweshonga y'obwire okwebaza kwanje nikuza uwo mwami Kamukyara Ludovic webare munonga okutora ati nkuza garuka mu byona abo kube byonkorire ruhangani wari kubemanya nyongera nsimo mwami mushana ko kwahura mwami Kamugisha yashoronzya message ejo yo kutaha abanyakitara film stars nyonga ndakuma actually nyowe kuza uwo mwami Kamugisha nkani nyeshongora kandi yo mwishongozi so yanyita kajya
ogowe nambataza buri izoba amazina nyine minja kanyita kajya kujago so umushana yizere kushutinga film yajya tumushana obanonda obatarukwenda ugo mwana uyine kumuhereza pati nyunkanta kwa manyaga muri mbasa kuzana kuba mpire pati kugizana nahebesereza bona ndagarikire nyuma abantu baruhanga kuruga wantu kungana mana ga mushana no mwami kamja Rodoviki nyunkanta kwemanya so mwami mushana we bare munonga okunjura mechitone echo ekinabire ntari kumanya team banyakitara film stars mwena koko mwemerire mazima mwebare mubira abanywani mubire banyanyazi mwaba barumuna banje kandi nimbasha bangu tugume tukwatanisize hamwe team wakiso njabasa babatata nabe mama musoke mu buleka abantu musitwe abantu abo mbabaddemo okumala emyaka 10 n'okusoba emyaka 10 n'okusoba omuntu oyo abamuganda bo baba batatawo n'ebirala tukoze ebintu bingi abantu abo nibo bali kuteereza n'emyanya eyiturukuzanira mu firimu so mwebale munonga mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo era gwa tendo ku bantu bano be bayita baserebu mu area eno mutaddewo ettofaali okufuula abantu bano baserebu mwebale nnyo mwebalire ddala nza saidi ya abazire abali kunzarra omukazi homere mazima nimpamya abazire ninza kugira bingi mama abokuba iwe na tata mukanzara kumwanzire navuga n'omwami Kamucha Rodoviki nawe yabo muzire wanje kandi hatinyizire kandi navugana ishena nyina wa homere buzimazima muri abazire barungi kandi enshonga yona nko kweru kwija twajanjura ahameza yanyu mazima mutwikirizamu kandi mutureba nk'abana banyu mwe bari munonga kandi nimpamya ngo nitoro hangana ija kutwasantuza kuba abana abo kurikiriza high cost yoti nyine chindo kugamba akachiko akakurire okutebekanisa na nenkora yemerumo ahabwo mukorogu mwebare munonga mwebare tine chinko basa kubahereza ningo kongeraho bine tata ebibye bigambo ntuza kubigambira behind the curtain akoba ni byinshi ebiturukuzaganira tuza kubigambira behind the curtain tinga bigamba aha ngo nabimarayo omuringo gwo mutano ninyenda kusima agaba ari nakiroha agaba ari nbanzo yumka we bari mnonga omushogwe abakatete boninjira bacitegereza achemerire ni twe bari mnonga ari we bari imiyaga neija kwija konka neija kusigaho yemerire so we bari mnonga kuba shwenkazi murungi kandi okaguma notukunda shwenkazi witu Antervanis ogogo mukaze omukureba omukikurogwe omundemwe nwazarwa na tata omundeji emwe ona twe anti abo ngoko kubareba nikwe bazarwa we bari anti kutubereraho kandi okaguma notukunda finally ninza ahachweka echachachi nyawe rukundo inashangire hanuya turukwiha muzeyi omuyirwaro mbarara actually iki nacyo ninsimira ruhanga munonga kushanga ngo omukoro ugu ngubasa kukorwa kabaho muzeyi akirukureba ate namishoge ekitini se kinasangira umuka ahabwa chachi kandi ahabwa mawe na tata bwo kugira ngo bakabadi empaji omuchachi kikandetera nayichereza ngo ubuzima zime cyo bagambire ngo gitwa mwe bari munonga abachachi mwe bari munonga nebigambe byo ruhanga muri omwe amherezo mchi kare mwe bari munonga adios mutero mungaro abagore tibyo Ruganda ni hano arabinagira kujyandika mwareba ntukamukarabe
kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani